Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le avea mau sui fifilia mo lau saufanga i nupi wha. O le tu langa i whaingo fia i nupi wha na whasafua lau saufanga ma whamanianga mai nupi wha. Mo e wha lalu o. Taunuuga Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my technique. Wa'ua leo. Siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na tauna no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Vili magay lewa bawa. Kopi manguele kapungia. Komperero pen bawa ngai. Afioga mai nei loa i le Federal Pacific Finance mo so mana o ngā tau tupe ba. Aleiro aku there is one specifically for me. So melanga nga usau ima ku ai loi ma. Mas se me quero falar lo ima ku ai ka ko de ye. Ale ka ko de se me eri fil. Ele que ko fi. Mira. What is it? Soup. Memang dia menu kecil. Akal dia kalau amanya ada dua. Maksudnya dua. Oh, she and Mrs. Who is that? Oh, big shot. No, that's wrong. That's wrong. Not everybody knows it's wrong. Because of the principles of good governance. It is difficult. Ia mātou tātale pātu le saupainga tātou tūstala. Mā le tau atai pa mā le ko lau nei aso. Tono le e o se pokalame momoa le lunga le tātou wala leo ia o tātou media po. Ia ka ailo e po inisi o waenga tātou mtanga doinga ia me se po. Talo ona o se e mai o le Minista tina anta mai ta. Ati na e nuu manga o so ta.
le ko ia fio mai e pulenga tātou matanga wenga. Ia, kata tanua ko ia nisi o vaenga lau te le pei ona. Tāti ai ko ia vainga tau lai ia mamanu lau tia o tātou matanga wenga. Tina mata mai ta. Ia, ko nisi o vaenga ia. Ia o lava ona pailo. Ia, le matanga wenga le nei o tina mata mai ta. Ia, e olo o tātia I lava ia tiutini matawhai oi. I le soifua manuia no tele o tātou tangata. Tōna le po I oi. I vainga tau lai po I al tātou matanga wenga ia. Ia tai mua ia Afioga ia tina. E au fia mamanuia ai ia tangata uma. O lana manu lauti. Ia lango ma whaamausia Afioga ina I mawhai na lātou tai mua. Ia tina e au fia mamanuia ai tangata uma. Ai a tātou wō I le sini au tū o le tai alo le mana I manuia o Samoa. Ia lava sa whata o tō tātou whai ngā malo. Ia whaanga wa aina la whanga. Whaamausali le loto I whale. Ma whaamaite le whaatupula ia o tamau aina. Te tono le anu whale lea o le tātou matanga wenga tinam tamaita. Ele toi pōmala ia olo o te tono le tātou matanga wenga. Olo ta oto ai le saupa inga o suyo nuu. Sui tamaitai na suyo le malo. Te tono po le tātou matanga wenga ia olo iaia tātou pono poko tua. Ia o leo toi whaopopo mai ma pono whaavai e tū malo. Ma au whai ngā wenga ngā lului. I tū malo e limas umatas. Sa ofe silingia tātou matanga wenga I leo whainga. O suyo nuu, sui tamaitai, suyo le malo ia forum sawa. Tu whaatasi e lima se lau. O tātou pono poko tua, ia o loo tātia I le se lau muntu. Re whama ite le tātou malo le wa iai le tātou ati nae o le 1Miliona. Tāla. O lea wa whaapopo mai ai ia pono whaamai. Fa ingo pono whaamai se putu malipa. Tei fono whai pule. Ia matangata whai ngā luenga, ngā lulu e tō. Atu whaatasi ia tātou tangata whai ngā luenga ia sipuru male malo I tū malo ta itasi. E lima sipuru tasi I tū malo. Ia e iwa se lau muntu. Nai a pia I mai whai pule. Atu whaatasi la ia tangata whai ngā luenga ia I lalo I whaamalo tātou tanga luenga. O tina matamaita, tu whaatasi mā tātou sui tamaita, sui o le malo, sui o nuu. Ma whono pakautua. Tātia mai eise whai numera, e awhe lima se lau. O lona winga, e awhe lima se lau, tangata whai ngā luenga. E ese mai le tātou, au whai ngā luenga ngā lulu e se lau montu. Ale tātou tanga luenga. O le mafua anga wa o tā ua I le vaenga. O nai tā ua I le se fia po I le tātou watunu. Le meo lo o tā tia I tiute ma mta whaio I le tātou matanga luenga. E le whainga fie. O nai mai tau wina. Ia o le vā lava manuu ma fio anga. Ia o le po I ua tala atu I tua. Ia o loo tātia po I tātou poloketi ma le ati na e nei o 1Miliona. Ia o tū mālo. Ia talitonu e le tau whaaido le tāua po I neika ma I te tātou kainga mālo. Ia o te le whulwha matala ngai whaianga iai a le I o le I taitai o le tai nei whaatino ai. Ia peta I ane. Ia o le alawa o mai tau watu. Ia o tātou titiro atu ia tau tau I le Ia, le tātou vai ngā tupe mua I tono tātou pāketi le ua I pāketi. Ia, sa iai le tātou vai ngā tupe o se fulu 1Miliona lua se la wafu.
Tātou roi pāketi le nā, le vai ngā tupe le nā tātou ta ilua se laua. Mo tū ngā loe 5 Te tonu fo iwa wha māio I o mai tono tātou ta iala mā lāpua. Le whao ngā aina o lea lua se laua te. Lua se laua te lea ia. Pai ai ona whauina ia le pale tū tonu. Le mea ua iai le auta singa le tū mālo. Pau wai ia le ofisa le Itumalo. O se tasi o vaenga o le lua se la wafe lea o le whaatotonga ina. O le whale lea le Itumalo, po le ofisa le Itumalo. O le tolu o vaenga tupe o le lua se la wafe lea. O le tutongi ina o tangata whai ngā luenga full time. O totono le ofisa le Itumalo. Whaatasi ai ma le totongi ina o komite o whoni whaavai se fulfa. Ia o loo lato tai ala ina ma tautai ina le tātou wati ina ene o le 1Miliona. O se tala lata mai le tātou lua se la wafe le wa 5 Itumalo ua mai au na whaamatu. Ia le vai ngā tupe umalea. Ia mā o lea fōi wa tātou o tō sisi la fōi. Le tele o Itumalo o lea wa iai ala tō o pisa tō tutonu. Tō e tasi le Itumalo, ia o lea lava e whaatali le mai ai. Ia o le whauina o le lātou o pisa. Ia o na whaau whale e wha o musale. Ia o whaau wau ia mā luenga. A tono se tala la tamaile na le tātou 1Miliona lua se la wafi. Le vai ngā tupe mua le alpolo keti. Sa patino lava I le tāpe nanga o le ofisa tūtotonu o le Itumalo. Whaatotonga ina o le ofisa o le Itumalo. Whaapai ngā luenga o tangata e tōtonu. Ma le tutongi ina o konpawai. Le lau tūlai mai, 5 o tātou Itumalo o maea. Wina lato ofisa tasi le Itumalo ia le lava o lo patad tātou se e mai e tātou Itumalo wa le lava o ka ngā solo wa ka ngā solo ko temi nei ia e fastful valu Itumalo le lava o ka ngā solo lato po kalame pe un patino ai ia e tolu o tātou Itumalo ia o iai se toa le taimine nei ia ona onisi fo'i o mata upuai ia whaaloto I pale wha Itumalo ia o le maitau al tātou komiti o le steering committee ia o le alava ua tele ina whaatino fo'i pesila wha'i ngā mai Itumalo ia matau mawhai fo'i e fo'i ia nisi o vaenga o maea ona tuina mai I le ilonga. 5 Itumalo ia ua maea ona tuina mai ia ripoti o sua ngā tusi ia po le audit report ia ua maea ona iloilo o tātou sua tusi le whao ngā aina o le lua se lawa ia o lea pei o le vaenga mua lea o le tātou ati na ale nei ia tātou se e mai le tātou 1Miliona. O le tātou vai ngā tupe 5 Miliona mua mantua fōi o le tātou lua se la wafe ia nā lava upa mai o atu. Ia o le tātou 5 Miliona. Ia o le uruai 1Miliona lea. Ia o lo iai fōi ona vai ngā e tolu. Vai ngā e tolu se lau 5 wafe wha matu mua. Ia o le operational cost lea mo le whaangai inga le ofisa. Ia ma le tutongi a le ofisa. O lona vaenga lona lua, ka maea, ia ona tuina mai lea o le ripoti fōi o le whaonga ina, o le wha se lau lua suli mafe. Po le leilo na whaonga ina, ia ona whaatino fōi lea o ngā luenga komiti. Taimila le nei. Le fase lau lua suli mafe mua le 1Miliona mua. Ia 5 Itumalo. Ia ua maea o nā mai ala tō district plan.
ia ai toe tasi a le Itumalo fa'asale le agalima ia o lē foi e le'i fa'ao'o mai ia latou li poti lea pei o le tāua lea o le district plan lea o lo'o tuuina mai ai vaega o lo'o avei fa'amuamua a lea Itumalo ma le Itumalo i totonu o le 5 tausaga i le fa'atinoga foi o lea district plan e se fulu ni vaega o lo'o ta'ialaina ai ia Itumalo taʻitasi pei la le vaega tulaga tau va'ua'oga tulaga tau soifua malōlōina tulaga tau siosiomaga puna oa vaega tau turisi atina'e mo e tafao mai tunu kako atonu e le toe pomala e o le tele ia o tatou mata'aga i totonu nu'u malalafaga ia e pei ua le fa'amamāina ma le ai fo'i se vaega e pai ona ave i le fa'amuamua le Itumalo o isi o vaega o lo'o ave fo'i fa'amuamua ma ta'iala ai tatou funding agreement ia e pei o le tāua ia o ta'iala ia le ngata i lea tulaga tau va'ua'oga o tulaga tau ta'aloga atina'aina o ta'aloga ia o auwalagalue ia i nisi o nu'u malalafaga ia e pei o nisi o vaega o lo'o fa'apena ona avei foi fa'amuamua nisi Itumalo o polokalame o soifua manuia ia tonu o vaega ia se fulu e pei ona o tā'ua e tāpena mai ai ia le district plan lea le tatou ai Itumalo taʻitasi e tatau ona iai vaega ia a o le maitau a le tatou komiti le tufa'atasiga le ua iai ia pei e lilifa lava i le tutau fa'ato'aga pe atonu o lea maitauina lava o lea pei na lilifa le aga'i o fo'i o Itumalo le fa'atauina ia o loa tau fa'ato'aga ia matu'uina atu o le isi vaega le so'oifo ai o tulaga tau va'ua'oga i le fa'asoa lava lea fua i le tatou fa'amaumauga o lea uma pai ona fa'amauina i le tatou komiti lona tolu ai o soifua malōlōina ia ma fa'asolosolo mai lava i nisi o vaega ia a tatou ō i le au ili atili o le fa'aogāina o vaega tupe lenei 12% le o le agriculture o lo'o au mai ai le fa'amaumauga o le tele o projects ia e pei o lea aga'i āiga taʻitasi pei o lea aga'i āiga taʻitasi 7.5% ia le fa'amaniaga ai e tulaga tau tina'e nei o lo'o aga'i i āiga ia a o community projects ia e pei e se 5% ia e pei o vaega ia o lo'o au mai ai fa'amaumauga a le tatou komiti ia o lo'o tatia mai ai lona fa'aogāina e tāua ai o fa'amaumauga ia mo le tatou tapena atu i le 1 miliona lona lua ia atonu i lea ia se atina'e leini ona lu'itau ma ni ona fa'apitauli iai pea lu'itau o isi a lu'itau o mea fanua e fa'atino ai le ofisa o le Itumalo ia mantua e tolu ai tu'aiga fanua o le fanua umia sa'oloto o le fanua e umia le malo ia ma fanua fa'aleaga nu'u tolu tu'aiga fanua ia tonu se tasi lena o lu'itau tele sa feagai ia ma le tatou komiti ia i le vaega lava lea o le ua autasi le Itumalo ia e fauina ia le ofisa o le Itumalo i totonu se fanua umia sa'oloto ia paigofie mai la le fanua taumalo e umia le malo auai tatou lava ia lafua tulafono a le malo ia e lua afe tālā le lisi o man fa'atulafonoina
ia e totogi atu I lē ona le whanua. Ia e mai se fo o whanua ia tau whaaleanga nu. O le isi lui tau tele o le mantua fo'i o le whamaite le nei e le malo. O le nau ta inga ia au waitanga ta uma. I le ati na ina o le Samoa. Le alava o a ngai e tatou pai ngā malo ma ale fo'i ta mau a inga I tua. Ma le nau ta inga o le composition o committee. Ia iai le tāleni ma le angawaa ma poto whakatoa. Tasi nau lui tau. Na whea ngai pēa ma tātou tūmalo. E le o maua ia to mai ma angawaa ia I to tonu. E whau wai le komite o fon whaawai lea mantua fo'i ia. O le tu ina atu vai ngā tu petitele. Ia o le tāpenanga o le ripoti. Ia o le wha mau wina o vaenga uma. Ia a tono le tāua ia o le wha matu ina ato vai ngā tu pe mua. Ia wai loa e iai nei luitau. Ia o luitau fo'i ia. Ia e momoli mai ai se te au le matanga wenga. Ai mai se for komiti. O le ale au wala e fo ia ai whakita au lu nei. Ia le fo ia ai whaatino ai ia wa onga. O le si luitau. Ia o le luitau lava lea o whakita au li whaaloto I whale le tūmalo lava ia. Ia I fo le pōlenga tātou malo. Ia I pēr le tapula ae o iai ia le malo sianga le malo. A tātia pēr ia le fōina o whakita au li tau loto I whale a ia le tūmalo. Tātia pēr I ulenga li I whai pule ia mai se whapa ia o le tūmalo. Le fōina o lato. Ai a alu. Wa silinga tali I seu se fō. Ia, ai loa le whai unga le. Tātou malo ma tātou komiti. Ina ia mawhai. O nā vai wha matuu. Ia le tamau ainga ma vai ngā tupe. Mantua fōi tupe I tono tātou paketi. Ia. E whatapula a fōi lona tai. E le wha ape tuu wha atala loa. Ia o lona winga. Ia e tau fōi mali mantanga le wenga o tupe. I le tau wha atali mai. O le ale taimi o le a wha atino tuai ia vaenga ia. Ma ia mawhai ai o nā whaamatuu mai ia tātou tupe. Ia, o le isi lui tau. O le alawa o iei ta iala o tātou whaatinonga por composition o committee. Ta tau o nā 5% ta maita. 5% ali. Ia, ai panga ia le tūpau ali. O le maita watu. E I tele ai si tūmalo e le o mulmuli ta ia vaenga umaia. Ai e iai le mafuanga nā lai o nā whatatia ia la fua ia mata iala ia. E lima ta ita ina ai e tūmalo. Ina ia iai pēr leo tina mata maitai. Ia e mai se fo. Ia tupulanga talabo. Wa le polo keti le nei. E le whaapitoa na o le tūpau li. O le atou whafonga mai sisi le mai. E se fulu le lei ia vaenga te tele. O loo tu watu le tūmalo. E fua I le lātou po ia whaamua mua. Na ia mawhai o na tāpena mai e lātou tāpenanga lea. Mole whaonga aina o le vaenga tupe lea. Ia atono o se tala lata mai le nā. I le tātou poloketi. Ia ai o le tātou 1,miliona. Ua whasfu 3 miliona. Ia o lea ua mai a ona whamatu. Ia toe 1 miliona. Toe 1 miliona lea to toe. Ia inai tūmalo lava ia o loo tau whaavadvave atu nisi o lato issues ia iai. Ia ona mai aloa lea o le whatinonga tātou 5 miliona mua le nei. Au tātou tāpena tuai le miliona lona lua. O le tātou miliona lona lua. Ia o lea ua iaia tātou I tūmalo. Tono e valu I tūmalo o lea ua sfutasi tūmalo. Le ua mai ea o na tuina mai ia lato
Lipoti o 1Miliona mo wale foi wa mai a ona ave suetusi mai foi lipoti suetusi le lau taatia le komiti taimi nei ia le foi fo tanga ile aso mfua le tato steering committee ia ina ia mafai ai ona fatino foi fai unga ia ile tato 1Miliona lona lua le na ia atonu le autelenga le ia ta ua tu watu ole apa noa ia in pesidi fo ie fia mala mai sana ia pero vai ser um apoio de mostrar tu matana ya lewa ni fia pole anga mano to vai ser muito limpa algo no tanto malo lewa o está tu matana fa pele ya bisiao ni ono kitine malo o 1Miliona tala va tusi ono kitimo mole o fa mutu wa ya ni se de ni ko ya fa mata to no o te fia si dia tu ano o fio ngai se le o vai ngai sa mo ia e te de hunde si dia tu ano na ia wa le o te pobre ia pio mato te lingo ia ma te fu ta tu tu ta tu ko mai ai da tu vai talo fa ngai no ta tu se mai le vai ngai va se fu vai ngai e anga ia le fa ngai no le 1Miliona esa so pa mama mama tulanga ya ono si fo marina si banga ta fa longa ona ngalu so ko mangia tulanga fa toanga e lena misi de si dua de mu si le to tulanga ya ngalu wa sama ua la tanga mai to ki nei ele ya fia ia la ngalu I va na ia fa ngai no bion au te lola tanga mai ya poloki ia I Itumalo fo e mena o mia tu la mai se de mo poloki ki de mo na tu wala ngalu o ia o mai de fiti de pelo tu na vista o tu family no mai po le wa fia te tonu ia na ngalu luo o si de tu la se fo malo no te mau e ni se Itumalo e fa sa mai pelo fu na Minista o le wala tu fa tu ba na tu e avei misi o ngase o la tu Itumalo fafo o fata te inga tu mil passes ia o la ve ai va na fa ngai no tu pe ia mo va na su ko malo ina wa lo te ma o le sa si ni lo tu committee ia mi fu ile o na nga tanga mo na fa ma tu kit e se de ni e pe na ia si na lo am tarita tu pero ina dias Atai. Olo iai le project operating manual ale tato committee, tato steering committee. Ole taiala lea. E le o mawhai ai o na whaatino nisi o a ko i o vaenga o lo ave e wha mua nisi o Itumalo. Mantua ese lava ia mana onga o Itumalo ma mea o lo ave wha mua. O nisi o Itumalo, o lawa mai le lato mana onga, e mana ai whaatau i a masini te tele. Ia, o vaenga whapena, sa ilo ilo le komiti. A whaatau le masini, o le pesini, o iai se to mai ma se anga wa ai to tonu le Itumalo, whaafoe le masini. Lona lua, e iai si kosti, e ti atu i lunga le masini. Whapewhea pe a whapea lua vai aso ngā lua i masini, ai le anga masini. O ngā winga kaunga i le insurance. Lona tolu, wa ai o iai i a sekonika rate to tono le Itumalo e whaanga. O nā o le titile, e leo i to tono la tatu ta iala lea, e leo mawhai e an whaatino lea ia. O taimi le nei, o loo ilo, loo ngā lua le komiti, a ngā lua. O loo iai umawai ngā uma o tato whaurunga ma tā ngā luenga. E ilo, ma tā pena, e fua I mana o ngā ia leo whaido mai. O nai leo iai totonu tato ta iala mua lea, e o fo ila iala ngā lue. O lona winga,
A mai ata pena tato ta iala lea ua iai mai ilo ma vaenga uma ma concern ia ade iai ia le committee. Na watu lola ia i luma lau al kabineta. O ina fo ila, e lima ta ina i lesi miliona lea, 5 miliona le fotu ai mai. O le ngā luenga le nā olo ave i wha mua mato committee ngā lue. O mai tauina. E ese lava wha mua le tūmalo, ma le tūmalo, e fua ia lato whapita au. Luna lua lau siki, ia wa iai nisi tūmalo wa. O le mulmuta ia ta ia lau leo uma patati atu tonu tato funding agreement. Ia, e sa o lele sa wang. O ta atia ko e tonu tato komiti, ala fua. Whaatino ai su eni. Pe a le lima, pe a le ta ia laina. Ma muli ta ia la ia o mo ta tia ti tonu tato funding agreement. O le vaenga lai whaatino komiti. E apa pea o leo query se tolu sful wafea le tanga o ia le tūmalo lea. Whaatino su ngale komiti, ngale lue. O wha maonia, ele o lava wha maunga, o lo iai ko ini vaenga, ele mulmul ta ia i vaenga i sful. Ta ofi vaenga tupe, whaatino su e whaile investigation o melea. So, e iai lai tūmalo o lea wa o whaatino ia vaenga le na. Ia pei o le tali lea o lau sili, o tanga mai. Mantua fo ia o lo mulmulita i lava ia tato polo keti nei. Le tū la fono le Public Finance Management Act. O lea o lo o iai to tonu. O le tato funding agreement ia vaenga ia. O lo na winga o le tā ua ia. O le mulita. A mata mai ia le whaipule. A mata mai ia le tā ua ia o le whaipule ina ia whamaite. Le o lona whaatinonga polo keti lea. So oifo ma le fono whaamai. Ma le au pai ngā runga ngā lua. O lewa ta ua, o lewa ave toilo ilo ta iala. Ta iala le na ama tailo miliona mua. O lewa sisi la tulu malo, ama se tō komiti ngā lua le steering committee. Se umama na ongo i tu malo wa, se mana ongo tu malo i safa i nui. Tua mai tu malo, ia le loto i whana le tauna. Ono winga lai fōringa mai lo fina ngalo. O le ilo i longa leo ta iala. E ono i aini suinga. E sau lesi ta iala, ta whapea watu a taria kapeleta. Sa o le kesil. Mantua full funding agreements lea. Lewa mai a sainia. Lewa mai a tasi milio. Ia, o lona winga. O lea e ilo i tau, ma whaafi tauli, ma mana onga o lau, ma whainga identify mai miliona mua. Ai tu malo. O lea la i suinga i o tato ta iala lona lua. E ta iala i na ai le miliona, 5 miliona lea e foto ai mai. Ia nanga lea, siri atu alba hanga lea, e whaongalo te mita ua no Afioga Minista, te leo tutunia. O le vaenga le sauno e peo le umata wa. E ai ia le taula. O le lamborsi le fio i la tūle i whaangai o ia i te tūno li tūmalo ia poloketi. Ono winga le isi e le ini to mai voi le lea o wina. Lea le ina mafua no whaia o onga voi le tau whaamamlama iai ia e whaingo lea mea ma lea. A tono se whaafitau ni nā wa o le pia whiri mai te tono o i tūmalo i la tū whana whaavai takatane. Wa le whaasara lau lea wano le CEO. Ini tātu whainga runga lea mai nei o na screen ai lea ma. Tā matai alu le lumanai wa le matau watu. Tasi lea anu i tau tēku. O lau atu ia i matanga ko ia i. O mutua le laban si na fia whaatino wa ngā. A watu ni tangata po ia e whainga runga le malo. Tungi al malo e le tō sau i se tupe o le poloke. Ai laban si na fia wa e. Tauna tapan pai nunga e si na fia. Ai whaatino wa ngā runga i dai motino. Ia sao wha maumau ma ia wha ngā sao le. Ia tupe ia e watu mai o poloke. E whaponga mai o tanga vai e le sini au tū, ma le vainga tau la i o ta ia la mulu mana i manuia Samoa. Vai mai ia whaanga wa aina la whanga. Le tā ua i o le whaasoa o le tō mai tū e numa la whanga. O le tasi vainga tā ua lea. O le aunga lea o le poloketi ne. Aua ne concentrate i il tō mai malanga wa aina i tau langa pia. Ia whaasoa atu i tua. O le whaama ite fo i lea le malo, o le whaama ite fo.
ai mauti noa ele ai se mea fo e watu noa se lau pasene le le e iai lu itau ale ta ua lu itau le na e au mai iai se a fo se message ta ua le mtanga luenga ma le komiti wa au wala fo iai whakita au di le lau whaatino o ngā le mtanga luenga i tūlanga o lo mia o nisi Itumalo o le tā ua ia o laua tilo ai lato o nisi Itumalo lo mai tauina o tu atele o tama whanau o lo iai to mai malanga wa o le ngā lue nei le ngā lue nei taulanga e pia wa ese lau wha ausfianga laua iai i tama whanau ia o ngā lue nei o le umana o ngā lue i tua o lo nau winga o laua ese le tūlanga ma le mawhauwhaunga o tama whanau wa tato le ai ma ngai alo koe fo whaasoa alo to mai to tono lo umalo o fioa e pei o le isi la ba ainga le na o le si ko i ba ainga le mai tau atu poloketi nei le mai tau mai e tama whanau o tato i Itumalo o lo nufo i atu nu i whafu o le wa ese la tau fo i a whaasoa mai a mautu i Itumalo a mautu umanu umalala whanga i poloketi le nei o se au wala e toe o mai e nei o mai e nei e ngā lulue e whailana upa te ta inga se tasi o ta mai ta i nurse e mātou fo i Itumalo sa whaasoa mai o au o lau te vaai o lea iai e tato pale mai pa Itumalo o te mana o te alu atu a o ngā lue ai o le tā ua i o poloketi nei mani wha mai te ale malo i wha manianga le nei o le toe o tama whanau e toe whaatino i a ngā luenga te tonu lava i o nuu mala whanga e pei o le vaainga lea taulai o tatou malo o wane i tele to mai malanga va ai tono tatou taulanga ia pia e whaasoa lea va i tua i nuu mala whanga o lo i tau wala na o lo pia ngai ma tatou ia o lo whanga solo ia awa o ngā fo ia ma le whaatino ngā fo ia le mtanga luenga ia ma i loa ai nisi o vaenga tā ua ia o loo manao mia. Just looking at the numbers, i le mawhai e le matanga luenga wa le whapea na le owa i le se lau ia tangata le whenga luenga ki tono o le matanga luenga. Ona the capacity to whenga le whaiona fusoani le iwa spulu lea, iwa se lau lea tangata i Itumalo, le whapea luenga i Itumalo on top of lakoa ia luenga within the ministry. I te tono tatou 1,miliona ma lua se lau wafe lea i paketi momo. O loo iai te tono ma le valu se lau wafe mwhai ai ona set up se PMU i tono le mtanga luenga. Le lai tūla i mai e tatou Division 4 le tono le mtanga luenga o le PMU. E ngafa lava la ma tatou poloketi nei. E ta watu a malmanini. Sa o lele lava Saunoaga. Stasi le nao lu tau o lo fia ngai pia ma tatou mtanga luenga. E te lele ngā luenga. Te lele tiu te mani matawhai i oi le wa ainga le poloketi lo nao te le. Ia ai uti le au whai ngā luenga. Tono se tasi le nao wa ainga le teimi nei. E wheo lolo ana i wa ainga o tangata whai ngā luenga e le o mawhai o na paatumuina le teimi nei. A tono lai whai le review ko ia PSC. Ia a tono le mātou fo i tua lalo lea ngā i le PSC na ia mautinua. Ia fiol apia wanoa ia ina ia ngā whatia i le mtanga luenga. Le whaatinua ngā luenga le nei. A tono nā ua uwha ai loa atu. E le ngata le au whai ngā luenga a patino le mtanga luenga. A o le afe lima se lau lea. O isi additional employee le nā i lalo le mtanga luenga. Lona winga. E le whai ngō fie le ngā luenga fo i ale mtanga luenga lo whaatino nei. E pei o le tā ua lea. O le whaamanatu pēa ma whaailoa i vaenga ese ia pei o na iei pule nuusu i tonai tai o whona whawhautua ia ma whona whaavai whaatino lato ngā luenga a wā aisea o lea lava te tongi e tupe ale tatou paketi e tatou mtanga luenga vaenga umaia. Just a follow-up question on that. Mo le se tanga i mtanga luenga i te nini mantua lau e ele se policy for le RSE. E la foi Itumalo la te ina le sa mai tau la mai tau sanga sa whenga ina mai tanga luenga le tele whawhi tau le sa tu la ina le recruitment process le
O ye se mawhai I Itumalo mai lau tau o ngalu woods tono officer whana whaawai na ia mawhai na matou whatino ina ma take up the responsibility. Yeah, so tono le toi pōmala e o leo se e mai e tātou Minista o tupe. O lea fōi ua se e ia ile tiute manu tāwhai o leo tātou Labour Mobility Polarity Program. Ai o le whainga whaawai lawa uma o na whaamaunia fōi lunga kāpeneta. O le fili ina o alo mawhanau o le a ngai le tātou seasonal workers. O le atu o mai to tonu pule ngā li whai pule. Ai o le whai tutoa la. O le whai tutoa e ta oto I to tonu o le whon whaawai. O lo o iai se committee. Tone ele committee ale tātou Ntanga rengo tupi. O lo o abe e tau sanga. Ona o le fuanga lea o le whaase e mai whiwhilinga. O alo mawhanau lea iai se sui o le mtanga rengo tono komiti lea. E le ngata I lea, o le tiutilo po ia, apa apea totolu le au whainga luenga le tono whonwhanga. Ai awa wa aila vai le porkalane e ono wha o popo nistanga ta whainga luenga I tono o Itumalo. E ia lea wano e toi whaupopo. Ai sea, paula o whai totoa. O le a ave ia I tonu whaamanianga o tātou malo. O le whai totoa lea, o le whonu whaamai. O lona winga, e le tā mawai I le tā le tolu ia tangata whainga luenga full time. E iai pea lava le whaupopo ina o tangata whainga luenga. Ia e fua I runga o maenga ia. O le tala I tu o le whiwhilinga o e o lo a ngai le tātou seasonal workers. O le a ave lava pataita inga, ava pea e sau nei le tātou employer. Mai le employer, lima se lau tangata whainga luenga le mātou te mana o mia. Mai lola le whaasoa. Ia palau ni mua mai se lau. Whaasoa isi Itumalo. O lona winga. Pamatu ua I le inu uta itas. Fili mai pūlenga li I whai pule. O le tā ua o le fili mai o alo mwhanau I pule ngā li I whai pule. O laisi la fia le lei e nu ta itas. Ia alo mwhanau nei. Alu nai wha. Ai e se whala pe lawe tupu mai. Ia wale o ka koilo. Au kula I mai al whawhitau li mua lele I runga le ingoa le fioa. Ia o inala. E tā ua ai le whiwhiringa lea uwha matu itua. Alu fufuanga le nā. E whaamatu I tu e nuumala whanga le tōpia ina. Ma e iai po ele apanua e tu e whaapopo ai. E fua I le wawa ai atu a le mtanga renga mai komiti. O whaatupula ia ngā renga lo mana o mia whaatino ina. Tasi a whamai mo me whamanino me ai Itumalo tasi leo whapea mo le 1Miliona nina ia. O I lātou ngā o whamai e ina le steering committee lako audited report ina o batu. Ia, o le se futasi Itumalo ia wa mai a tuina mai. O lea ele I loiloina le komiti. O lea lava ua mai ala tau report. Ia maalo whaatino ai fōi ia I loilonga tātou komiti ngā lulue. Ia ele I tuina mai le report I mo le tātou steering committee mo le endorsing. Ai o le taimile nei, o lo oto ai taimile nei, na ia whaamautu le reviewing o tātou project operating man. Mole la valo fiona whamari rua tōtua I mai tu. Maria la valo fiona, le sa maa atu lau Saunoaga le loilonga leo o taiala fo I le lato e ave inima. Na o le te manatua, na iei lava ia le whaipule I le tōwhontana whale mineta, pe ia le whaipule me whale hariko. Na talo sana le tu la pele pele me whai na whaatupe atu. Po le o awhia I lalo le o sira fo I lau awhiona me tanga nena e include tonu taiala fo ia whamuna. Whaatupe, ia manino, whaatuina tutu. Abaku le vaksela tongia vai ngā tupe fo I le lalo le 1Miliona. Ia na tufa vola ia lea whaatupe I aringa. Ia, te tonu e whai asinga whaetetenga tā po I le tātou malo. Was who held accountable le tupele. Ia, mautino po I o tātou atu role tupe ia mautino e te whai atu e whai mai li pote o tupele ia. Longa winga e kuli ma le sau aile suenga. Ia, ai o le mamafa lao le avenga.
ia o le komiti fono whaamai le la tau mwhai e tū whaatasi li poti. E whio lolo nei Itumalo o lea e withhold la tau vai ngā tupe o lo o silingia. O lona winga, o lea awa taatia le tātou process. Alu fo ia e vai atu e whaisinga series o le whaatinonga le whai. Ia, o lona winga e o ai le tūla fono ia vai ngai. Pe a mautinoa, o lai deliberate whaatinoinga o le whaongaina o tupe. Ona e o tupe a tātou malo. E iai fo le tiute male matawhai o ia tātou fono whaawai. E tatau ona toi li poti mai. Ina ia mawhai fo. Ona toi tu ina tu fo le 1 miliona. Ma ia mautinoa. Ia mulmuta ia vaenga wa umona saini lima i le malienga lea male a matanga luenga tinamta ma itai me matanga luenga tupe. Ia ma fono whaawai o Itumalo taitas. O poloketi lava ia la fiona o se poloketi leite. A olona whaatinonga la ina ua awe tua Itumalo. Pe o pisini fo ina una ia ina isi Itumalo o ia nai a ina fo ia le ina le whaamanuanga o poloketi. O le mea o lae to te muli ta ia le whaatinonga le po le leina whaatinonga po le mea ia wai e se lava le ato mana yo tu singa malu ripoti au na whaatinonga la ia la fiona. E se mai Itumalo mai whaatinonga la tō po ia whaatinonga. Ia, whaila whataita inga le mātou Itumalo. E le watu komiti whai le ainga lea. Wa ai au wil whaelo ia. Wa ai au suo ia. Wa ai. E iei le fō me whaatumu e ainga taitas. E fua la tō mana onga. Ona au mai lea, tū whaatasi e komiti o le whono whaamai ma le au whai ngā ruenga. Ona fua la ia awa. O le whaamatu uina 1 miliona. E le whaamaku a 1 miliona ngā i le komiti. O lona winga, e fua le mana onga o le lisi lea. I le whaase lau lusu 5 afe leu pa umu atu. O ai umala e ngā whatia i le whaase lau lusu 5 afe lea. O le vaenga le nā e alu mua. Pa pe nā la matou whaatinonga. E iei la nisi o le mātou fo Itumalo sa tō mumu. O whai mai, o lea lava ele i o atu le whaasoa. Ia ai pe o le whaamalam la manga lava la leo whai atu iai. Awa, ua maua la le mea nā. Ia wa au mai ala tō wafo. Wa au mai la tō mana o. Ia, e kōlukange tane vai. Ia o ka kouwa ia maulo lewa noa tu umai ia. Ai au mai, ele whapea o waenga umai e te requesta i runga lau pepa lea. O le amwhai on whaatino le tātou vai ngā tupe le lau whaatatia. Lona winga. E se uma ia whono whaawai ma Itumalo. Ma le whaatinonga. A le mea pito silin tāua. Ia held accountable. Tu ina mai le ripoti. Ia iai whaamau e mawhai ei o na lango le whaatinonga le vaenga lea. Ma mulmul ta ia vaenga i o umon whaatatia e tono tātou mali. E ngalen saini. Le fast food 1 miliona no firma de una release. Por fast food 1 miliona de release está 1 miliona momo. Miliona momo? Ahora le va a be 1 miliona de fast food. Eu não pe fam. Ia e fitu te simal 1 miliona la toi. Ai o le taimi le nei. O nga o le pai mai li poti lea o tolu waso taluai. Ai o le taimi le nei le update le sa mai e tato PMU po ipo le division le whaatino tātou 1 miliona. O lea ua whaamai a kolwa o lea o le mtanga luenga o tupe. So toi 1 miliona la le update a tātou mtanga luenga o tupe le utu ina mai. Ai sa 2 miliona e fua i le aso lenga whai mai le update a le. No winga lau whamaku isi se rengi o le pere toi mai whasu tonu. Sa o le. Kami mara na fiona kara. O leo wa mai au na wharasia whaela o fiona wae mai se fudo bea na awe i eira whaamonu wāre. Le kiti bea o te 1 miliona. Le whaela wharasia le whasu 1 miliona leo wa mai au na whaasafua na whaatua tino Itumalo bea. O whesile e fia tu ina atu whaamonu o fia. O lea se tangatanga e whaelea o wai e pesia i tilo whaela le e pesia investments for le malo le tu malo e fa i blocket fa tino atina ma wai tu pe
e toi whaau wai whaatino ma watina ene. Lase tanga i alo Afioga mai se o lewa tele na lowa e Saunoaga. O lewa tele tu mai tonu plan sai si tu malo mo le 1Miliona lea o loo tatou a whaatani ai. Lase te tilo alo Afioga whaatino ma o atina ene i tutonu o tu malo. Whamata o worfle le top whainga lea malo mo le ia mana ia siri o le mai tau ia le committee ma le tatou steering committee ma committee ngā lulue fo o loo mafuli le 1Miliona mua le nei i a inga taitasi a tonu a whaapasende a tupe ia e aluanga i items tau katoanga ia o lea pe mafuli ia le whaasoa ai o se tasi le nā vaenga lo i tutono tātou funding agreement ina ia mautinoa e iai se vaenga tupe o le 1Miliona lea ia avea o se vaenga tupe e toi mau maini stupe toi ta amilo e toi mau maini stupe ma le tu alalo fo ila lea le tātou matanga luinga ma le komiti ngā nue o te whaongaina pēa la o i tu malo e whai atu ai whase ta inga le mato pasa lau le suli mafe muli lea. O mai ana mato sa valia pisinisi la iti umo le mato i tu malo. Wa ai fo le mako database o pisinisi la iti o le tu malo. Ona a aisea mato te mana o mia le lango o le vainga tupele. A ngai fo i mana o ma o pisinisi la iti. E whaatino ko ila ngā luenga i fo i a pisinisi light. E fo ila tau ia e fiol up la tau pepai. Fua i mana onga. O le 5% o mato pisinisi le mako database. E au mai o tama i whale aloa. Ia o lai mana o mia mai pusa aisa. Ia o isi tu ai ngā pisinisi. Ia o pisinisi fo i ngā le whai pau ta vale. O whale ta mea. O catering service. Ia mai si tu ai ngā pisinisi te landan mai. O le vaenga le mātou fo i a whona whaavai. Mātou te mana o ia tina e uma pisinisi ia. Ma le mātou vaenga tau lai. Ia iai uma le landan mai o pisinisi e to tono mātou i tu malo. A wainge kau o mai i salolong. Ai ia whaonga ia fo ia le pisinisi le nei. Mantua fo ina tu lai mai ia le whaamai o COVID. Sa tatan noa le malo i le tūlanga le soum. Ia soum. O le tāua o le metotia le nā. Whaasone ia le tātou watunu. Wa iai vaenga ia mautinoa, ia ile au nanga leo. Ia iai se pampensini, ia iai se whale aloa, ia iai se whatamea, ia iai se aisea. A iai se whaamai ia tūlai mai. O lea lava e te tausia lava la oisone. E mawhai ai ona keita le mana onga. O au nanga ia i to tono le tu malo. Ma le maenga po ile nā mātou ia pono whaavai. Mātou te manao ia iai uma au nanga ese i to tono le tu malo. Ai o le tāua, o le tualalo po ile nā ngā i tu malo. Va ai se pasene o vai ngā tupe ia mautinoa, ia whaalu i se ati nai. E tu e maua mai se tupe. Ia e tate musu e whao ngā le upu lea o le dead investment. Because a tatou investi tatou waunga. Ia o lai tatou te avele whata ua i alon whanau. Ai mai se fo i ainga e le o ngā whatau di maina i le tongi na o pili aunga. Ia o lai ave iai. Ia ai mai se fo ia isi wa ainga o loo mai tau wina i le tu malo. Ia nisi e whaafita uli o ngaunga. O le alava e ave iai. Ai pe e le o mawhai o na o lo ave pe wha manatu i mātou whontanga o ma. Ia mauti noa le tu mano. Ia iei se pasene o antupe. I to tono po i el vaenga le o lo i el finance. O le winga i to tono le finance e nā. O lai e iai le avanoa e mawhai ai o na invest. Le se full pasene o le 1Miliona le tu malo. A ngai i le utos. Pe o lolo la ia fo i nai tu malo le lava wa iei la tau vaenga tupe. Ia lona winga asfu pasene ro ina se lau wafe tau na tong e lani si o tu malo o lau ia la tau tupe tono le utos.
Ai e fo isi Itumalo, i 5 wafe, e 2 wafe, e 4 i le lato mana o. Ona winga ta ua fo i o le reserve le na ua whaatino isi Itumalo. Ia, o le reserve mawhai ona mawai le situ pe whaasili. Ia, a titilo ai fo i se isi a lato wati na e ta ua mole. Toe ta amile o toe mau mai se situ pe whaasili le mana. Ole fasili fa mo no fio. Ole lui tau te whanua. Le lisi ole officer for whaai. Le lai au mai ai e lua awhi tāla. E lisi. I le tausanga po i lupo tausanga po le masi. Tausanga? I tausanga. Mo whanua le malo. Mo whanua whai anu. O lo fasila. O le ae le o toi pomala e le takapule e le Itumalo le pā. I le lisi o le lato officer for whaai o le o se moto le kalesia e whakasai. Ia le safsili ngia le tō komiti. O le asa tūlano i ai le tupe na ua mai atu tongi e le Itumalo na i le lisi ai le o muli ta i ai. Ia le ta i ala le lua hafe le tausa. O whai ese whai unga, o whai ese suasuanga. O maia o na whaile pisila whainga a le komiti, steering committee ma le Itumalo. Sa wala au tato mtanga e luenga le Itumalo ato. Ia e afi o mai. Ia se whale fo ile mta upula ato ia. Ia sa tau tino ale solo le Itumalo. Wala to soli whaabai. Wale mulu ta ia whaabai. Wa umon patati e tono tato ta ia la plan de Recruitment. Malato ta li ai. E iu pasfulu ono afe. Le vai ngā tupe. Wale sa lato tongina le lisi. Ia, ma le lua afe 5 se lau sa totongi il tangata sa whaatino ina le Lisa Quint. O leo whainga la le nā o le tupele nā. O le whaatino e le investigation le taimi le nei. E le o mawhaila o na whaamatu atu ia o le wifo le ia le whainga tupele nā. Whaatino suesuenga. Ia, e pei o le tūlanga nā e tali atu i lau whesiri. Ia, e ona o le mai tauina e le o mulita ia e le Itumalo whai whaavai tono tatou whani Recruitment. Wala tau talia ina foi. Ia, ma o lea ua whaatino le suesuenga. O le lato vai ngā tupe mua la whase lau lusu 5. O le wade este mai e le iwa suwaru ake 5 se lau lea. O le winga la e le ave atua i e le mua atua le whase lau lusu 5. E le mau atua. Si wangana o mai suesuenga na fitua whamtu ule ia. Sa le. E ni Itumalo i lalo le inga leo le lisi luafe tausanga. O e whawhitau whapena. Ia, o loo ia Itumalo o loo ia ilu i tau lea. Ia, ato no le lava o mai ata e so a komiti e iai totonu i e tato ofisa o le siosiomanga. Ia o loo taati ai a tato whanua. O lea lawa o mona whaailoa mai. E lua afe al tausanga. O taimi lale nei. E ina isi Itumalo na o ala tau whainirisi. Sa ili ele mato mtanga luenga nga ile mtanga luenga o puna oa ma siosiomanga. Awa whato aloa i ale risi. E ale stala yo. Ia sa ilia. E rei mangirisi o le stala. Ia. Ava bele o le skala ngisi. Ko e fo i mai e pele lua afe kausa. Ia o tali na. E tasi le ofisa folu whaavai le ute vai ato le tu pare tonu. Fere Itumalo le ira ofisa folu whaavai le. Whasale le anga lima. Ua i nani whaavai. Whamalmole lo Afioga o le e iai le ala fua pe fo i una tato whiwa i mua. E te tau ona o atu iai ua mai a uma fono whaai ai Itumalo. O le ale se whinahan fo ina lo Afioga i Mulipola e pe fo i una. O na ele fono whaai le tasi ele i mai a una whaakana. Rānu te tukunga tāna wena. Ia. Isa ole le lava Saunoaga. Ia atonu o le ua taatia i le masina o te sema. E te tau o na whaamaea o mai vaenga uma. A leo mai tau atu. E iai Itumalo ia makua i kuai ia la ko ngai oi. Ai amata mai al whaipule. O putu sawa. E amata mai al whaipule. Ia.
a whapea la o lea e whaale tonu mai whaipule. Lona winga, ia. O whaaseku wai fo i mawhonu whawai. Ai pei o le tua lalo ma losi le nā le tātou steering committee. Ia, e a fua mai maunga manui o nu. E tā ua ia o le tūlai mai o le whaipule. E ta ia la ina le atina e nei. A wā o ia ta, o ia tali i vaenga o mai a. O lona winga, e iai ia le afianga o Itumalo nei. Ona o lea la wā ko i wā iai ko i whātaritari noanga. E toi awe se talusanga ko i lunga i kapeneta. Inga ia mawhainga extend. O lea nganga o tātou komiti. Auane i awea lape masasi a le whaipule ma le whonu whaavai. E a whaina ai ia nuu mālanga ma tele o tātou tangata. O loo mana o e whaasafua atu ai le tamau a inga le nei. O ina lea na iai le whetu na inga nei. Ia ai e pei o le vainga le nā le komiti. O le tā ua ia o le ngā lulue whaatasi o whaipule ma le whonu whaavai. Ia mamunu ta ia ko e tātou whai whaavai e tātia. O le isi mea, o le taimi. O le tātou tala o tupe sifuru ama sini. Lona winga. E whai o le unai mai o le tātou komiti a ngā Itumalo. Ia a o le tiu te whoi mani tā whai o ia le tātou mtanga luenga o tupe la tōpia. E te tau ona whaave atu ia tātou li poti ia Itumalo. Ina ia mwhai koen whaatino e la tau ngā luenga. E whaamatu i tua ia whai ngā tupe. E fast food baru Itumalo le whangasoro pakala. Tōru Itumalo le aro i ei toa. O le fast food baru le mai le miliona mua le o whamtu. Pasu balu man miliona mua. O ato ai e api Itumalo i e toa. Tōru tātou Itumalo i e toa. Wa analo filua. Ia o pasale le anga lima. Ia ma nganga e maunga tas. Ia o wa analo filua. Ia o atono le alava sa peido ai po ia le komiti. Ia ma le Itumalo atoa. Ia e pe ia nga i lava le whawhita au i le lato suite te fono. Ia o mata upu whaaloto i whale. Ia e pe o ina lava e whaitete al tātou komiti e la asi atu po ia mata upu whaaloto i whale. Ia o le lava sa ato i te talo. E toi tu atu i tua se i toi o toi whale lato mata upu. Lala le umia le tu i tua wale la le wo ia te se mai. E umai le ava noa whamtu i eiri miliona le mumu. E fono mato steering committee la son fu. Ona mawai lola ia o le tali o le whawhita. Wai pei fo i o na whafonga mai. O lea lava tu ava noa le tātou committee. Ia fofo ala mea lamba le Itumalo. Ai alu o mai tau watu ele o mau wase tali. So I exercise dara i o le pau al malo. Awa ele mwhai on tu whaatala loa lea fo i le tātou vai ngā tupe ia me se fo i ia le whaatinonga o ngānue. Uno winga lai e le ava noa. Assuming to fono le so fu to e tu e le ava noa e mo yan wari po fe po to. Ia. So nui o swinga ia no winga to e avele salsanga i kapenet. Pai ento tu na ia kata tina i wale. Ai ngau mai. Ia malo alo le tawata i te tonu. Leo mai tawatu a le inisip. Malo lava. Ia. Hai. Lava ia te pini bo mi koe. Ele o funga le ama mo isi ama ko pikola au. Ia no ko ko mo.